Presiden Barim ke Khasi Sudan Union ke isu ba lambok stalwer marnga laong ba kajing itu ka soka jela ya Ktien Khasi ha jela kum ke Ktien sokal kedai ke belas Slem Palat. Habakren mentakasngi ba lambok stal laong ba ha kajing sya ke adai ban itu ya Ktien Khasi Naduh Mynno ha jela syua ban dawa na sokal India ban pendrung ha kernit ba pra kritis sya keri. Ulang baka KSU na kapos kapol raju benrap lang ya ke Khasi Auto Society ban penklai ya jingdawa ban itu ya Ktien Khasi bat keraju ong ba balai om sedang syua na layeng syua bandawa na kesokal India tang ba kampe gale watla kelas Slem Palat balwa ketu ba kala don kam ban budin da bakam khor bar kam teng ban pendung no ya Ktien Khasi saha ke kernit ba pra kerti sensial keri. Suka ban ong kumi isa kanili ka di Naduh Mynno kajung dawa ban penrung no Ktien Khasi knik ke bakra kelas tang di pau di kisnam ke es kala ya ban di kisnam taki suka dai persang ni kamatu ban ya ban rap lang ya ka ik ban na ban klan ta jung dawa ba laprat anti da ke es hanrei ngasai ong bar ba balik sedang sana lagi la rampai to nyuma man ta kilale hanrei ngasau ba kelas Slem Palat jing hisa to kelas sedang suatu mta ban sedang ni kakam tapi kini nanti ba isin ka sngil se ka Ktien Khasi kan si rum khnat pra lang ba ka ji sim khia trong kita kinong thoan ke ba poi ba la jit la pha ye ki spui no ba thoan ba de ni ka ju ka mat ka ba ka sarkar ha nem arjar khat kha la ngabak la kala pas te ka solution hapu ka jing darba pandawa sekarang dia bakal ban itu no Ktien Khasi ban perum khnat ba pra jo constitution jo India don e ban kan tho le ki mod hok ka song hiki le ki mod asap ka song hiki hari ngas on tak baik kala sing sa kala Slem Palat to kila pentri kila sim tak sencam tapi kini nanti bagi kam ke depan kot tah ni po ying la jong tai kita ki badan ke bos sensar babat ul kam sensar kin yelong kinong ra ba kinong keren ka sur jong jaj mariu ban long agresif mang disa khmat ba ka sekarang dia ke ban pediang pada itu no Ktien Khasi ban perung hak ni pa prajo constitution juga di India.